konfiskovat etip, büyülerden barını alıp, temsil etip, özümüz kapatıp, özümüz çöpke tartmasak, birlik çöpke tartmaya kaldı, okşay. Uyat bolar. Birösü da giydirgisip, birösü dağı ceylanı alıp, bir 10 barakta okup koygandan çalkalangan akmaklardan bizge ne var? Uşulardan barıtın, dıykanlardı, ayırda жүрген elderdi, sorup kalın. Uşu жерде бюджеттен жеген акчалардын бардыгы уялбай, семьясын кабинете отурат. Бүгүн балдардын күнү дейт. Булар элдердин, энелердин да булардан насиби жок буларда. Ыйман жок, президент айткандай. Ыйман жок, соттордун баарын ыймансыз кайра өздөрү соттош керек. Акыры Жаңыл Мамбеталы жанагы 2 сотуң менен кошо өзүң жооп бересиң. Карыганда түрмөдө отурасың. Уят болот, акмаксыңар силер. Айвандар десе. Eç kanday negiz жоқ деп айтқаныңар Құдайдың қолында болсын, Құдайдың құлағында болсын. Negiz жоқ деп айтқаныңарды беттігер жоқ сілердің. Айвандар, оразада қылғанда мына бізді де қиқыртып, Құдай алдында күнә қылып атасыңар. Бардық күнәнің бары сілердің мойныңарға иілсін. Құрметті мекендестеріміз, біздер күнбайды түскенде, бүгінген өрөккөр Ben aytardım. Korktuğumдағы қашқанда құдай ет, туғанда құдай ет. Korkпай. Бұйдағыз қалап жатқан барын білеміз. Айдан ашық тұрау. Неде орды? Марат күнді. Ашқылайын намай тұрау. Önünde bayda götürün. Korkpay тұрып. Başka bir taraf çok болып қалды. Yerine yer satқандар қамалға жетсін. Тұрау. Андай қиын екен сатып алып тұрау. Ne için Kıtay satып алды, Kıtay'a satып алды, Kıtay'a қоспайды. Қазақстанға қоспайды. Бұл барып тұрған наданшылық, нағылат. Бәрін дейлесін бұл соттар. Құдай жеткізсін, ей. Жорық сот құрат тұрышылы аяқ. Фамилия аты жөнін біліп тұрып, бүгін сот сеттерге чаралы, интернетке. Мағлұмат берелі, жорық кеңешке берелі. Ей, біз тағы алып шығамыз барын. Эми, мындан башка жол жок. Коркпоңуздар, эл чыгыш керек, башка жол жок. Ушундай кыргыздын барасын баркын билбесек, Карганбек Самаковтай жана Садыр Жапаровтай адамдар баркын билбесек, биздин маңкурттук болот бул бийликтер. Туура. Корксоң өтөсүң дүйнөдө, устун болбойт эч ким. Аял беркек кары жаш туурабы? Туура. Эч ким Чыңгызханда түркүк болгон эмес, Темирланда башкасы дагы. Ошондуктан коркпой туруп эми bir çeçimge gelel, urmatlı mekendештерим, агайын туугандар, аталар, энелер, силерсиңер төрдүн көркү. Туурабы? Жаштар, мамлекет бизге керек, эртеңки келечегибиз керек, туурабы? Жер саткандар не үчүн жооп бербейт? Биз угушка добуш бергендер анда. Акаркага добуш берген не үчүн жооп бербейт? Туурабы? Эл жашап атат го башка ошол жерлерде, туурабы? Кыргыздар жашап атат го. Кытайына, Дуңганына, Корейисине берген жок го. Кыргыз деп Манас үчүлтүгүн киргизди го. Бул көрө албастык, бул чыккынчылык, айванчылык. Gelingizler biri gelin, urmatlı mekendештерim. Doğru, biri geliriz. Urmatlı tuğanlar, ben bugün bir nerseni devan okuyatqanda, hazır okuyatqanda ben bir nersege işendim da. Жақынырақ. Sadırkolov deydi. Usnom deydi da. Mına hazır Жаңыл Мамбеталы özü okuyatады. Озеки deydi. Озеки доказательствоға кир çöyle. Birinciden. Anan 1 milyonga alıp deydi. Dayar kızıl kitaptı. Bana 8 milyon payda gör deydi. Bunlar canında жүрүп жер satıştı öyle. Tergevçi mene prokuror. Bir stoldu 100 bin alıp algan dedi oturat ko. Şok bol. Şok uyus hastanede dalbağında uçup köteğinde baz жүрөт. Депутаттың креслосун эсептегиле. Эсептешпейби булар. Жаңыл Мамбеталы өмүр бою заказ аткарып келген катын. Мен муну аял деп, сот деп катын эле дейм. Кыргыздар жаман көргөн катын деген. Жаңыл Мамбеталы өмүр бою полицейский заказ аткарып келген. Бул катын өмүр бою каргышка калат, алкышка калбайт. Каргыш дейсиң буга. Kargız. Урматтуу агайын туугандар, bir nersени айтып коеюн деп атам да. Мына биринчи инстанциядагы прокуратуранын ойлоп тапкан жеке менчикке кол салган чечимдеринин баарын окуп берди да. Анан 10 жылга соттоп, балдар 8 жылга соттогон. Чындыкты издеп жогорку деңгээлде мына биз азыр шаардык сотто көрдүк эмне болгон. Биякта дагы 5 ай чойду. 5 ай чойбой эле чыгып айтып коюшпайбы? Жогорудактан заказ келип атат.
Ora bolbog'la, baldarыңарды чыгарбайбыз. Билгениңерди кылып алгыла десе, биз да билгенин кылмакпыз. Мына эми билгизди. Билгениңерди кылып алгыла деп атат. Биринчи инстанциянын жойлоп тапкан жомогунун баары бул прокуратурадан болгон. Ошол камаганда 8 миллионду окуп атпайбы? 8 миллион СМБга камаганы. 8 миллионго пайда тап, зыян келтирген мамлекетке деп жазган протоколу. Айтышпайбы ал акча кимдики? Менчик жердики да. Мамлекеттик эмес да. Бүгүнкү күнгө чейин эле айтпай келатат. Карапайым элдин баарын башына айлантып атышат. Жеп алган турбайбы дегенсип. Мунун баарын тең заказ кылган адамдар бийликте дагы эле отурат. Мен урматтуу Сооронбай Шариповичке барыңардын атынан кайрылып кетем. Кайрылуу жазадык. Аттуу баштуу Кыргызстанда ардактуу аксакалдарыбыз, апаларыбыз, энелерибиз, жигиттерибиз, батырларыбыз кайрылып атат. Алар жөн-жөндөн кайрылган жок. Иштин чоо жайын билип туруп, эч кандай күнөөсү жок экенин, жеке менчик менен гана алаканын түзгөнүн, ошонун негизинде жомогойлоп таап, саясат кылып атканын жазып, кайрылып урматтуу президентке айтылды. Бир эле адамды бүгүнкү күндө Карганбек Самаковду ушул жердин маселеси менен соттой турган болсо, мен айтып кеткем, дагы айтам. Анда Сооронбай Шарипович жеке менчикти жоюп, бардыгын кайра жерлердин баарын, үлүштөрдүн баарын тең ортого уюп, кайра совхоз, колхозду уюштуруш керек. Ушундай болобу? Болбойт да мындай. Болбойт. Баарын билесиңер. Ошон үчүн Сооронбай Шарипович сизге бир гана өтүнүч. Өзүңүз жеке көзөмөлгө алгандан тышкары кагазды алып туруп, 10 баракты окуп койсоңуз, түшүнөт элеңиз.